2024 July ama yamna historic horgada banumit India gi wina haiba tare tongan ba criminal law ahum masidagi chatna ba hokiba masiga melena Manipur gi law department gi commissioner oibiri madam Nungsitombi ka wari sabi tanjalo jage madam maruina ngasi se khoi gi bharatiya nyay sanhita bharatiya nagarik suraksha sanhita duga mana bharatiya saksha अधिनियम हारिबा अहुम सिम मांगद लेरंबा लोसिंग हाबेतारे मखोगी महु सिनख्रे अदुबु मसिदा यावरिबा मरु ओइबा पार्टसिंग हाइतारे मसि करी करी नो अखोय मणिपुर को सुचानाबा थंबियु गुड मॉर्निंग मसिगी कनुसे लो गी चेंज अमा लाकपा हाइबसे असिदी अमरमदा हाइरगदी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमददी को नेचुरल प्रोसेस नेबा हाइबदी लो कया अमा अनोबो लो लाई अदुगा अमेंडमेंट अचो चोबो लाक्तना ममांगदा सो खुगी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट असिगुम्बा सिंगसिसु लोइना अनोबो मोंगदा रिप्लेस तौखिबको अदुगा हंदकी सिना मयामसिगा खजितंग मानदबसि करिनो हाबदा यामना का हेना लीरबा ब्रिटिश पीरियड मतमदा सेमंबा अदुगा इंडिया दा सनरंबा असैगी इंडियन पेनल कोड 1860 अदुगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अदुगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हाइरिबा लो अहुम से हुजिकी अनोबा लो अहुम हाइबदी भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अदुगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अहुम सिना ngasi 1 July sidagi sanaba hawrabaniba ahum sigi awonba habadi change haitaragadi ko akoina sigi yam atenba peresida akoi loina khanabadi ngamoyaba ko adubu yam maru oiba kaitang peculiar specific oiba anoba hapsalakpa aduga ohongba point amani dang pange mamdi yam bhas oi karigino hada masi nainabada da expert kaya amna pung ani hongi speech pibu kona bo poti na teba ko adu masigi sida maru aina ko asagi criminal procedure code asagi bharatiya nagarik suraksha sanhita sida asagi akhoi hana evidence habidi praman pibagi janabi ma leiramba sida hana leiramba sidi document को अद डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन से एक्सपांड तौखरगा हुजिकती मसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हाइबदी मोबाइल द लौबा वीडियो क्लिपिंग गुम्बा अदगी एनी कैमरा दगी लौरकपा असिगुम वीडियो क्लिपिंग सिंग सेसु कोर्ट एविडेंस ओइना सिनबा यानबगी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन से भास ओइना सि कवर तौरेबको सिसु या मरो ओइबमनी अदुगा मसिगी सीआरपीसी की रिप्लेस तौरेबा लो सिदा अतोपा मरोइबा चेंज अमना मसागी ट्रायल से क्रिमिनल केस की ट्रायल से मतलब अनलिमिटेड टाइम द पार्टी सिंह हेरासमेंट पीबा हाइदी कोर्ट की केस लोइबा गाइबा खोरपा हाइबने सिंह से असी चेंज अमा लाए हाइबदी ngасai अखोगी ऑनरेबल मिनिस्टर ने सुतापी खिबदो हाइदी एजोर्नमेंट से पार्टी अमना अनिरक मैक्सिमम दा असी लवो यानी अदु अहेनबदी कोर्ट न पीबा ngamdre आइन थिंग्रे मेडेटरी ओइना अदगी अनदर अमना कोर्ट की हियरिंग को केस में आर्गुमेंट मतुंगदा विदिन 30 days जजमेंट पीगदम हाइब लो यावरेबको अदो मैक्सिमम 45 days नि अदो 30 days बियोन और तारगदी जज दुना 45 days बहुदा एक्सटेंड तव मरम से पीगदम हाइब यावरीबको हा सिना जिकी केनो सिकी मतंग नि को चेंज से अदुगा आईपीसी दा लागदी असगी आईपीसी दो ऑफेंस अखोगी हानदी एफआईआर से मीदुना पुलिस स्टेशन दा लागा माने इबामा नत्रगा पुलिसना माना हायरगा इबामा लेरंबनेबा फॉर्मेट से हौजिकना फ्रॉम एनीवेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट नांग बाय ईमेल ओरो व्हाट्सएप ओरो नांगना थाबा याय एफआईआर खोगी कंप्लेन लॉस ओबसे कोग्निजिबल ऑफेंस दा को अदु तबदबु ngsaigi इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर हाइना माने लॉस ओरिबसे से कंप्लेनेंट सिना 3 days की मनुंगदा माना लॉस ओरिम फमदुदा लागा मागी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर से सोई तौरगदम ने हाबा हरि कंडीशन अम दियावको अदुना असि यामना चेंज अमनी को अदगी अमुक ngасai ama chitha hobo ma leire हाइबदी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दा ngасai पनिशमेंट पीबगी अमा खेनबा अमा लाकपदो ngасai कम्युनिटी सर्विस हाइसे हाइदि कनागुम्बा एक्यूज अमा पनिशमेंट फंगा मतुंगदा हाना लेरमबसिना फाइन इम्प्रिजनमेंट अदा हौजिकसिना इन सम पेटी ऑफेंसेस को
petty offense khara gi punishment da just na kano si community service habdi miyang gi thabak to hanba adu singdu siki lo sing sida loina description kai ka tawra ga yawe ba ko atai su changes ti am le ado for the moment ko mo lynching se yes sinang sai IPC replace tawra iba offense mayam hapsalaga identify tawra punishment provide tawri ba ek se sai bhartiya nyay sanhita se sai sida mob lynching se offense amo oire habdi miyam punchalaga mi amada haidi without going to the court without going to the police mo na hekta khudak ta বিচার tawraga mi amabu punishment pi base asi si tawri ba mi sing do commit tawri ba mi sing do the 5 persons and above na tawraga di hoi tawbudi magi logi ingredients me amabudi lei ko heng court ut kadaba adu asi phajana praman tawraga di makhoi ji even death penalty bhawa bagi hedi extend ki mani ko adu bhawa le ya bagi punishment phang bagi kano lai re ba ko atai su changes kar di le ado thank you madam haibadi yamna scope cha awni na matam ni mem sangani adu bu aroi bada en haijening basi akoi manipuri oina lai riba akoi gi machinery sing haiba tare lai riba police officers obi ado tonga tono officer be moi sing si sigumba law sing si fully aware oina bra oina bagi tamu ta kai kai pakhet khre pakhet kada lai riba haiba du yes yes masigi hanba even law sina enforce oidringi mamang dagi hona ko koi central government gi level dagi home ministry dagi instruction mayam ama state government da superior eba ko masi including all stakeholder nis ko habidi high court law department home department includes police ko masi loina masi awareness pina ba sensitize tauna na ba aduga ngasai gi take off ma lak pa se first July sidigi adu efficiently effectively magi flow se lei hina bagi kano si training mayam ama ko police ki side ta tawi aduga high court na judicial officers ki advocates singi tongan ba ma tawi adagi even from our law department side we have already organized one state level seminar ko koi already tawkre madu the all stakeholders ko include tawi adu ko subject experts sing tawraga full deliberation da khana ne laba mayam tawba the police ki side tasu at district level at police station level aduga at this koigi forensic science laboratory gi personnel singi level na singba makhan training mayam tawkre thank you madam thank you so much anobul lo ahum haiba tare india nga se chana ba hokraba masde sida koi gi manipur ka chana ba so mem yauri morina mof lynching haiba tare koi gi ain gi thong na chat pa nataba ai khoi na bichar tawjaba masigi matang na su kari pakhat pa yaba even siba gi chara pau pi ba yabi ofam yauri aduga affair taw matam da from anywhere apa modi heta khoi na digital ku thang na taw bi yabagi asugumba khudong chaba asli chingma mayam yaukre adumakpu hairiba lo anoba ahum masi ningthina chana bangam na bagi damakta manipur gi leiriba mailene ba official sing police officer sing leiriba mayam asi tongan ba thorang ke am pakhatuna makhoi su khangna ba aware oina ba haina badi tawkhre adumakpu lakadabi matam singda hairiba law sing asi karamna implement tarok bage habdudi naimina ba tare camera person chinkhai galona pawm jori ba ai ketri mayum premchan SKTV news Imphal